ана издерді. Үй жақты тартынан алып тұрып. Есікті бір шығарайын ана өзім қашып. Тартудан. Суыға су ішкіле, қараша оның сосы, қараша. Таза су. Ulaştım özüne gireceğiz, gözüne. Büyülerdi sana. Şuna. Hurmatlı Kırgız elim. 3 kilometreden geldi bu su. Menet kılsan ile bolguday. Ben bu bir dakika eksperiment ediyorum. Bitirle bildirdi de kalsın. Yüzü koydum. Bu yıl alakta eksperiment yapalım. Ben filo koyacağım o zaman. Nereden var kaçtı. Daha çukurluk kadar mı? Ova oturganda olmay turgan kılış керек эми bir жолу. Мына жумшаганда чыгып. Mına taşlardan ötü olsa gara getebizde mi diye ka? Ova da. Jumşap kılat kıyla. Uğul öğrenir söylesem. Uğul da söylüyorum. Neyle Altınbek, Jodar, Bukamatın gümüle? Sagın, ömürlü olgıla. Bu Kırgızlarda var da, İlgerten atağızdan kalgan. Göpörö menen su çıkargan öte çoğun soğukçuluk. Bu 1000 yıl ötse daha oşul silerdi eskerip жүрөт. Alança su çıkardılar, tutunca su çıkardılar, atam çıkardılar, akem çıkardılar dep. Mına үйүңөргө жашына калып киргизип алгыла балдар. Бакшактарды тегесиңер, Кудай кааласа. Элге үлгү болосуңар. 5 метр жерге, 10 метр жерге киргизип албай аткан адамдарды көрүп атабыз. Силер эмне деген мына 6 километр жерден су тартып келип, үйүңөргө тартып атасыңар. Мен силер менен сыймыктанам, эл сыймыктанат. Рахмат. Ömürlü olgula, üybülöңөр менен аман болгула, ниетлесеңер, тилеңерди берсин. Элге үлгүлүү, жакшы üybülölerden болгула. Ушул су, ушул айылдын адамдары ичсин, нары өткөн, бери өткөндөр ичсин. Мына эң Кыргызстандын эң бир алтын сууларынан деп коет. Карашороо суунан кийинкиле суулардан рахмат. Өмүрбек Кемболбек ата бабаңар бага колдосун. Жалпы эл колдоп биз силер менен сыймыктанып атабыз. Ушундай башка элдерде сени көрүп, ушундай нерселерди таштак жерлерди өздөштүрүп, сугарып, бактарды тигсин, айыл өнүксүн. Силер ушу үлгү болгула. Кудай кааласа, өзгөндүн эмесине тартып, жашына калып туруп, бир жакшы статья чыгарабыз, Кудай кааласа. Рахмат Кемболбек балдар. Sizge de rahmat, qaralып kelip. Men kecha bildim de otam. Rahmat. Qaralып qo'ygandan yaxshi. Rahmat ukam, rahmat. Allah.